Kawai kalong kumi nakasinong lumdingan Hariboy District. Kalapan pau sisya kamansim jong kajing sengukutlat. Halor kajing sim jaka kasurkar bansnai kasurok silong bypass. Hakaba kane kalong kumi hadu kini kisngi. Kampad yo satya ya kata kabailut kesan kajaka. Hadin bakal ay ya kajaka nagamta bansnai ketika surok. Kabalapan suk sisya ikpajba hakali kawan hapo kajalam Meghalaya. Kane kalong kumi kaba ompat yo satya kajing siu halor kabailut kesan. Kajaka kabasnai kasurok silong bypass. Latip kerteng kum kakong medalin pengrup. Kabasyong basa akasinong lumdingan Hariboy District. Kijing sisya bagane kalong kumi. Kakong medalin pengrup kalapan pau. Bagampat yo kata kabailut kesan. Kajaka bakal ay siya kabanta bansna. Kasurok silong bypass bahap akasinong lumdingan. Kade hadin bamenta kasngi. Kalawan sekilat patay kubor banpan pau. Kita kijing sisya bakal pla. Banadu usnam arjakat nyo. Hadu menta kampad yo satya kabailut kesan. Nekalan compensation. Kabal ay nakamta bansna kasurkar. Ketika surok silong bypass Hariboy District. Habay keren berumopor mentakasngi hanong po. Kakong medalin pengrup kalong bakum kalong kumi baduk. Barang li bat kabaduna kajinang jinstat. Kalas ngukutlat namar hadu kini kisngi kum katrajaka. Kampad yo satya ketika baluksan jong kajaka. Nakadago jinadan bor usor dar kasinat right ring uba W norum. Namar kata kum kalong kumi kalakarpat ikasurkar jela. Berkabor district bakin simkiano ikanagakam. Ban penti kenai kahok bagade banyo kum kata katrajaka bat kalapan paru kane kabenta kadai namar bakadon kisakhi satar lembak ikot kisela ban pensisya bagade katrajaka bat balipat kapisa kabari kahok banyo pediang kasurkar kamla ban pelaj hadu kini kisngi ba awan macam teh ban buat kecing gerak ofisial presmo Madon kecing alo ini ka section cuma sekar hati cuma kali dari sekro na minta pas basin kesehatan na surat nasional mereka banyak halor kata lakukan sisa ada usaha tendering ban long mga kata katrai jaga menjoy kisah jong ka nasional pak hari berkas long Tama kita gani lais ngam dunang ta siang na kucica. Habang na siya kondisi jong kari bani nopo ikislam ya kapor berkibo tang kapor nga banban. Kikan islam ya kapor bat ya kani kisaru na siyang yo empat yo adum ta tang sitengkaru. Pagade ko ni cika ngalayo cipisisa na usada tering da kabar dan hakali terlihat jong kadabat na ratri kamdan kano katesyon ya kapong hinalin paro at say ni Roy isa na mata national lagi silong pas padua ini bisa tang stingkar na do laito tarik banay ban rio ari chat nyong banado mata rasyong kinja bangang padua tang stingkar ini bisa macam gacha ini bisa ya par jera nafisia badan habacing wan yang sisa Ngakar ya kas serkar cengkari bani ucong kanang po disi bahado mentang padua igani bisa cong nasional bypass banga dan ngajing cincang banga syam tang ini cing ne kiba lian cong surat ini